नमस्ते सबैजनामा पूजाको लागि हामी रेडी भइसकेको छौँ। हाम्रो छेउछेउ पूजाको लागि साङ बाल्दै हुनुहुन्छ। अनि यो मान्छेले चाहिँ पूजाको लागि लुगा लाऊ भने नलाएको चिसो भयो भनेर त्यसको मुख हेर्न यहाँ कस्तो गरिरहेछ। अनि अब मनी रेडी भए अब साङको लागि चाहिँ अलि आगो बोल्नु पर्ने भएको भएर आगो बाल्दैछु म। उनीहरू 3 जना अनि हाम्रो युमा अनि चेचो अनि नानी चाहिँ त्यहाँ पूजाको लागि रेडी गर्दै हुनुहुन्छ। पानी धेरै परेको भएको भएर चाहिँ हाम्रो पूजाको लागि धेरै ठुलो तयारी गरेनौँ, किनभने एकदम पानी पनि परिरहेको थियो, बसिँदा पनि थिएन। त्यो सिचुएसन अनुसार छिटो गऱ्यौँ। अनि त्यहाँ चाहिँ एउटामा दाइले 3टा बोल हुन्छ, त्यहाँ एउटामा वाइन, एउटामा कोक र एउटामा पानी हालेर चाहिँ रेडी गर्नुभयो। अनि त्यसपछि एकदमै चिसो भएको पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, एकदमै बादल आइरहेछ है, एकदमै चिसो छ। अनि त्यहाँ चाहिँ त हाम्रो सामानहरू सबै धुइ गरिराख्नु ठाउँ नभएर अनि त्यहाँ सानो भाइ बहिनीहरू आयो, उनीहरूले चाहिँ लुङपार लगाउँछु हामीले लगाउँछु भनेर आउने पूजाको लागि त्यहाँ प्रसाद अलिअलि राख्नुपर्ने भएकोले हामी राख्दैछौँ। हामीले थोरै त्यहाँ जुसहरू अनि त्यसपछि जङ्क फुडहरू लिएर आएको थियौँ। अनि हामीले चाहिँ खासमा त्यहाँ किनौँ भनेर सोचिरहेको थियौँ, तर पानी परेर हामीले चाहिँ बाटोमा निक्लेर किन्नु भ्याएनौँ। अनि जे ल्याएको थियौँ त्यही राख्यौँ त्यहाँ। अनि हामी मिलाउँदैछौँ अनि मिलिसक्यो। अनि हाम्रो सोचेको अब पूजाको लागि रेडी गर्दै हुनुहुन्छ। रेडी मतलब अब अरूहरू के चाहिन्छ त्योहरू रेडी गर्दै हुनुहुन्छ। अब चिसोले गर्दा नाकबाट सिकान आएर हेर्नुहोस्। Nyantroni bakulazo nyanya jinoba jira dora doja bene tumada ma akasara na da ni ka to jimela sa itu kan ayara bakunda na me chas de de chore kono ba me jai ho satna yaro ko den no ta ba me bro nya ga I do ja ja la pung to ba te bi semela din ja sa ki la song ji bi la da ongala sa ta bi la te ya ra ko ba na ba de ki ban ni ko wa da ka ani ki ba je ro ji bi la na de me ni me ji sa ra je de ja ra ja yo da ka to da ma de ji na ba de 사다 들어 저제 배는다 지만 저러 봐서 다음에 저 자제 머리 되는 집에서 나 배고 너 니라 주 지라 저 파다 마다 내 말저 제 아마마마마 면저 집에서 좀 이제 이제 배는 집 안에 시간 마다 그거 보면 저 안 봐도 무슨 데 보통 무슨 데 좋아하는 여러 가지 많다 그래서 뭐 저는 그거 그냥 막한 가지 와서 사대와 봐서 저는 이제 나와도 만나면 그 말하면서 산지기라고 또 제바 나라면서 이제 순전대 배에 다니고 지면서 공어 제바대 양아지 모습에 그런다 생각이라도 되게 그래서 그런데 달라서 이제 무슨 좀 되게 지위는 무슨 좀 용도는 게라도 그런 말 하고 근데 이제 저는 그만 좀 봐라 뭐 집으로 그거 아직 말하는 대로 그런 데 진짜 말아 그래서 ਬੰద로 돈들어 아직 근데 지금 저라 그 말을 해야 뭐 말을 지금 저라 그냥 말로 또 진짜 사람 반을 그런 만나서 지금 그거 맞지 그거 말을 해야 알아서 그만 뭐는 근데 저는 뭐 버전을 어떻게 그날 거 뭐. 이제 말아서 그거 근데 제가 말을 동거도 반대 집안 근데 저 전에 베트남 좀 맞으면 공 어제 요 여러분 이제 맞아 자제 집에 맞아 스파도 그만 하는 거 바로 그러는 거지 이제 베트남 집에 공 어제 요 이제 바로 그 다음에 그거 부터 해 제가 먼저 그런 바저 보이는 이제 나그라 저 바저 먼저 해야 되는데 바저 와 봐 그래 제가도 단지 버지 나라 버지 단지 버지 공 어제 요 이제 방금 이제 까라 말하자 집에 맞아 이제 나 거 저 이제 좋아 저 이제 야가 집안 다시 버지 같은 데서 사람들 돈을 가서 이제 봐서 이제 이제 미사람 때 Dito ka tinggal iska nung jima ka tinggal jima tenang pas kita datang ini pada yang jauh itu solo.
뭔가 동안에 되잖아. 저진노 대동사는 저도 지메도 소화돼 봐죠. 이런 제로보다 좋아서 배전해야 돼. 제로라고 그러면서 나니다. 싫어. 두고도 알아들어. 제가 Group the low. Gaba mi song se de nga da ni ro mi de de la ka sha ro ni song de ba de de ba na je je a me na je je a me je de ping a nya ra ba ra फाइनली पूजा चाहिँ सकिसकेको छ। अब यो हाम्रो हुन्छ नि यसलाई चाहिँ हामीले धारताक भन्छौँ। त्यो धारताक चाहिँ हामीले अब माथितिर टाङ्नु पर्ने हुन्छ। टाङ्नको लागि चाहिँ यो भाइहरू सानो छ उनीहरूले पनि म गर्छु भनेर गरिराख्नु भएको छ। तर म चाहिँ उनीहरूको साथी गर्दैछु। पानी परेको भएर चाहिँ एकदमै रुखहरू सबै चिप्लो थियो। त्यही भएर चाहिँ एकदम अग्लो ठाउँमा जान सकेनौँ। भाइहरूलाई पनि नजाऊ भनेर पठाएनौँ। जतिसम्म आफ्नो हातले भेट्छ त्यतिसम्म चाहिँ माथि टाँग्यौँ। अनि टाँगिसकेपछि उताबाट घुमाएर एक फन्को नै लागेको थियो। यता हाम्रो यता घुमेर अनि एक फन्कै लागेको थियो। यो चाहिँ खासमा यो लुङपार चाहिँ किन लगाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ सबै वर्ल्डमा पनि कसैलाई दुख बिमार नहोस्, नराम्रो नहोस्, आफ्नो फ्यामिलीहरू अनि अरू सबैमा भएको सबैजना हुन्छ नि यो विश्वभरि भएको चराचुरुङ्गी सबैहरूलाई चाहिँ दुख बिमार नहोस्, रोग बेताले नच्यापोस् भनेर चाहिँ हामीले यो लुङपार लगाउने गरेका छौँ। र साङ र सुर पनि बोलिरहेछ। यो पूजा गर्दाखेरि चाहिँ साङ र सुर चाहिँ एकदमै राम्रोसँग हामीले चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ। र भाइहरू चाहिँ सानो भाइहरू चाहिँ फु गरिरहेछ। अब हाम्रो पूजा यति नै हो, सक्यो। र पानी परेको छ। पानी परेको हुनाले हामी चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। हाम्रो त्यो अटो चाहिँ कुरिरहेछ हामीलाई। अनि अब हामी चाहिँ अटो चढ्यौँ। पानी परिरहेछ, सिम पानी परिरहेछ। हामी हिँड्यौँ। अब हामी रुम गएर आज हटपोट चाइनिज खाना खाने हामीले प्लान गरिरहेछौँ। बाटोमा हेर्नु त यस्तो हरियाली नेचरले गर्दा चाहिँ मनै आनन्द, दिमाग पनि आनन्द हुन्छ है। देखिँदाखेरि आँखालाई पनि आरामदायी, एकचोटि त हुन्छ नि माइन्ड नै फ्रेस हुन्छ यस्तो नेचरसँग चाहिँ। अब हामी घर पुगेर तपाईँहरूलाई हटपोट बनाएको भिडियो पनि हाल्नेछौँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।